ni bola bendaka. Kerongol cunganggoy Santa Clarita. Mansal juga dibayai. Kantan rep juga Sacramento Ketucungan na reba ke California. Karatu na lumalani. Reba na kanan raki. Wahan romo juga na matin sina. Saan reko malolo. Oh, tutak na matin sina. Sosto ko naman sa Los Angeles na nagdapit nga mga malua. Dito ko na yalo. Ito na. Nagtartarami na mas. Romuto ka na matinisina. Nala sa labay Santa Monica. Para puno ya kwa kama Bikin nila sarap ko na kama ko Los Angeles. Kalau puno ito kumikin na matin sina kwa kama. Nagay madawa mengo madani muri. Kalau serik cukin na madawa tua. Dalang gali sar na puno kata kina kama. Au kerbi busa chani liu ya. Nabulo chanwera uli sumaibiti au laksarkin uli sarabutu na bona ni kama. Gay na elong besiang ni yung geta me ocean ni tamba ni kama. Belete ni kla. Sini rekam nga na bibal-bali. Semalum-malum cuk na London na bi mata bubali ko rekama. Liu cuk na raraw Mani nano mamio bitaliran na video bitakake me malum sumanda na raraw teknika man gay bitakain sonitam musar nga na yal nintarita na kama ang Sacramento pero na reba cuk Sacramento ng unsal mera Muria. Sorry. Fast ko na nga. Ako ko na takaka. Ako ko na ono. Kapalak ko na bito. Ng Los Angeles Kung saan ko na sarap to benalalo na Jalal mi Hollywood. Parang sa sarangan ko lako Hollywood. Dalat ka na tatakos chukiliw. Beverly Hills. Kailangan naman matapay. Pampul tungan yung gabi kami ni Dati ko malolo. Akap ko na panuwa sa arsut ko na takataka. Sumsanti yung alit may bali. Ano nung mamang sama tum na ngayon. Pampul ito yung bikam ni. Bikam ni na siya matsukmay. Ano na yung pitang kami na puno ni baka siya matsukumikin na tao ni sana matento ni Chukina Los Angeles ndo kililipto ni Dona City well naga naman nga City of Angels di ba na ni Los Tike Sabi matangal lang ni Los
Sudah si binaka. Sudah kesan suci binaka. Sudah ngelus bula-bula. Sudah ngelus lolo. Siapa kata bangin lo? Saya ni modal sih tengok. Orang ngelus sendiri modal ada tu. Mana sih tanah pun ada sini modal. City that never sleeps. Iya jadi sarara na kai kesendra kai modal. Allah kutuma. Hola Mela. Lebih nakal. Kita mesti itu musuh tampung ngomel sarta matuma ya. Bula meo keladi, bula John Vita dari. Sarta matanya kau. Jalanan ko kaya ang gusto na po ako yung kam. Isa doon bulo mentak ko yung bulo may waning buka. Ang bulo may naka. Ang bulo sa kanil ko ay Los Angeles. Ito wala mo bisita ko matanong ko camera mo kay Cory. Ang ko yung ko. Gusto ko na natakataka. Malu ah. Pula ng karua. Pula ng kemenas para Cukup may nabong Pero ngono talang ko trotawiran ni bitin kay 50 tu yan. Pagalimot ko malatabi. Karena tabe kena boka. Boka ni napa nga. Iya, pasal sebut kalau kata-kata osos itu kena mensalam gue. Ada di misalnya. Bulan tim. Na camera saya usar ka. Kacamata mo dami din mo ka. Masa nalan din mo ka tao na bukom. Magkaroon rep tengah ko yung sala. Abang ko labo. Orta man na lang telepon mo bang bulu tubir na bioka di ko ultkin kin ko ng camera. Oso sarto ka. Nandun chumra ka na ako na buno karo lak chikin mo. Ito na ako eh. Bulan na itini. Doon turangan ita. Ano ni motoriki? Ito na kalumera. Abis itu cuma mikir tulis bakawi. Kerungal cikin ko. Tutak apa kau cina? Saya kaya ni. Apartment sa ako sa tayo. Doon din cuma do sa tarot.
rara mchiko ngai utunga bidane ya wongo dalam butoma ya tahu tim Nimba to boleh may ben drive na mos kamu numukay mon rep mon bombo kaya nala. Nambul be manin buka nambul me na bosa may kawali na sa mchung to bula mera arna yandra ko sandre tunga ko sa tortunan na telepon ni Para terus ko sana kalay. Arona. Itu nama GPS kunita na punolok. Iyo kango. Iya. Kesa GPS ka kesa nga sese. Iya. Kesa na GPS. Karena layar talimba kay Ano buka? Enak. Nakalasar-sar cukup may teman-teman na sari tamba sarap teman-teman ni orang salah dari itu nanti di benua tuindi na kanalawa Kama na nakasayad sa mga Amerika nakati. ayo nakap sa itu Sa nga na bibisa libi kasayad sa kana mo libilitaki. Iyo. Nikuha lang ko na report nikuha. iya Rele mana draw terus orang London. Rele ni pun may Haiti, may Cuba, may Venezuela, ken total na matentu man deba ki Amerika. Sa ribuk ta kino na non rabisa karusong kabani prili mersam bimbi merla. Kasama ta ka sibi tra bi mama ni milone baka sibi na bi mama ni population ke bi satu ko bira rambiti Amerika ni listal no ni banu. Ya total ka ko ni ko na cuma na tutu ko ronon raw kasama po London na kadama Ukraine ya ndala bibiro Biden na non visa. Mera lako may na mukuni wala may Russia. Sabi kasama ta ka Trump ribuk ta kino visa. Mera makatalilista Ukraine. Kasama ta ka cuma dabi kino na kanda. Isam cuma na yana bika Bos ni tarong this is real. Kantina Kantina nama ka? Iya. Gabi lim na kanta cuma ito kira cuma ni sangan itu na non rabisa na cuma ke sarakila itu. Orang tempat immigration sa torakana kira bakan dong mulu cuma nabi kaya cuma isang talibitang no ni lasang ko. Nandiyan na rin ako gito mo na ciko. Ano ko kilamayo na mata sa ocho. Kita dal ni ito may na border security. Ike. Ito barita ka nung green card, nung residency card sa Liberto. Kasar man na turang obvious ng passport. Sa kator man ng passport. Sa kator man ng passport ni Bichi. Barita ka ng passport ni Islanda. Rala ako ito na welcome to the United States of America. Welcome home. Ito garit ko na yan na bano sa makatakat si Trump. No sa alako, pala sinira ni Durutan mo. Kaya baka cik mandangan na mo disdim na. Disdim na baka doon natalala traffic fine. Iya na chinikali mo na bagsaot. No laki itong pamalos talmay. Nadala sa nangayar to sa nalabi tataka morto. Masati ko na biko. Isang mandangan na pektaktan doon na mayaya. Kasar nga ito kitalo. Nawandang mo lebih kasayat sa kaya Amerika sa katalikan ni Biwalin mo. Mabinang gabi na kandera era sama the overstaying na non ramay ko non rabisa. Di ko baka maluan ni kakun na bugdor ka di ko lo sara. Dano ita kami na uchen na ngona na rengo. Yo to sa kala kaya ni overstaying your visa. Nakaya na naman kimayaki, hindi mo yung Trump ko, nakatirkila sa double ko may baga nara. Pero it's wonder ko, 530,000.
Ya uir sa baka tereng berarti rumah iki. Amna sarva tarera. Sarme cukup, sarme tak. They're contributing to the economy. Satu pun bagi report kita non bisa berlaku. Antona tamani, kasih kita kan non rubuhan, rasa cukup boike. Sama kita cukup rotul nembaki. Lalu sarme bul nalu kan. So weekend immigrants, so weekend kita nanti mata tu kau. Untuk masa tamu kaya, there's a lot of things that we think about. Itu makanya kita. Untuk balik nalu benda. Kalau macam awal nawa kadar sama cukup Amerika, they caregiving, they overstaying, of course they are. Sarimi tak cukup nila boy biti, sakau cukup nila. Labi sampul sa cukup mekin kan. Untuk la komentar macam tu kau sakit tu kau komunikasi. That you overstaying, it's now you have to leave. Yang nana mula kau bawa sino, so mana masalah ko. Karena kilabi nak serang ada puno cukup neko. Na yang terkaku itu tadi kena Amerika. Lepas na puno Australia selagi, pernah rawa box, doesn't matter. Ike, na kakek tu bukan katakan, credit card so kakek dia will track everything. Bukan ada serlal, kalau kan terada cukup. Telepon di mana? Telepon ni nabi kakek kita tak kaba, they will trace everything. Kayak ya. Bukan dari. Just good to lie low, eh? Iya, kayak nung mikro bicara cikgu dokter ti, nali mana yang bersawat je, usaka cukup ber, telah reinvesting back to Fiji. Nabi kasa cukup ko tarano mo bali, rendo no mungkin mo mis, kakek kita ron mis. Kemudian sa kacukup terus ko, cukup na lista lain. Tapi kan na bisa met ko neko sa bitur mo nakatakan berarti ko sa kay Amerika, wiko, sa cukup itu wal menakor. Tanta na raya, kami tarik cikir barang ni kakek kita na bisa. Naka, kaya over and out. Naka valeu. Iya, tapi nomor nanu mana biokan ya? Iya, kata kamu Jim Delay, just like in the movies. Tapi nomor nanu maya, tapi tal nomor dalam urutan ya. Kata nomor ni Rai, na pukul dilawas sampai temenggo tutu Trump, eh? Masih lolo mendina, kalau temen ni bili lebih ala bu? Iya. Kau kacau na artuna mana mati? Nearly half a million. Ya, 530,000. Isi tapi mama na population kayak gitu, bekas sama tak mudah. Satu kali biar dari lah. Ntar kamera, ntar bekas sama tak. Jangan salah. Iya. Kau ngaya kerja usai tu ini kena kami kuat. Kita usah cungguan tu nasi tahu ni kau nak ano bank. Tu telangan nararani wangga buka cukike. Bank bayar nanti buka mai. Kasi kan di rando Kelly Los Angeles di airport level. Round yung may Kelly bank. Ko bayar na regional airlines. Cuk telangar na katakan Southwest na bi wangga buka lalai. Se maybe wangga buka within the US era ni may Kelly. Okay. Watson itu no Jim Delay may pamadalaman to o tarabulele Watson korwas. Kuha kayo. Nunggu, orang kita nak kanda korang dah muslim cuma nak bola mata. Vital nunggu, arang ngalu kevi. Saya nggak ngalu tu benda nggak, ngalu. Kita nggak bisa ngalu tu pun tak kanda kaya, tu benda apa ngalu. Oh itu super, memang kalau cakap itu orang mengal. Sedang boleh melang bahasa Naka Moji Bunirani El Sila Tapula
Iya, ngono-ngono kok kemem tu barong sartunga. Abang ngalut tu bang barong tu. Na tapos sa labor tambol. Alamat tua, kidney. Iya, bikin na barong cukup mai kaya sa cukup ni nabu-nabu mo ni cukup tali Amerika, si Australia, sa labon na tama nga. Ngarakang bimbi menta ya makarakat kung cukup labo mo to invest back to Fiji cukup menta na pale, cento na gele, menta na kaya sa backup, balita na bimatin tu, hindi tu na ngon bisokin na kanalaw, na kana policies balita mo na nabinding-ding sa gawin sa kako, dote ni may bilutek, dote na lawa mo rin. Belum nagsarihan na bola nang bisa kita ang belum bisa kuata nonton raya menggonggok. Belalay. Kalau minang kita bi mori. Isa. Mata samo cuma ngundang kon cuy nabunin bau, ngai sorkit kemdo sama ngundang kon tertubang gue. Isa, ngajak mantap katenggo. Lah. Tampo may bangko, lew tal sa stress, kaya ano bukan kaso na maganda bat. Leave it alone. Just mind your own business. Yeah, just enjoy your life. Nakabir na kada tiga kun rara ba kandar ka. Nakaputsa na mo takadaka. Na wuli di bagale mo na lesson ni matentu ka na bibi na mga murin nila ay. Ike na talala ke misdemeanor. Ke bakasa tsaka na mo talala ay. Kakadikada they will try to find an excuse. Like to immigrants, Laura normal. Tan maraman ni Laos, Malaysia, Laos, ele mo nalben. Kay mbagi rosar to tuk na taban ni immigration na doon. Bitor tanong mo na ko sa college. Siya nga nito na matibelaway. Siya nga nito ang melore no loya. Yan nakasayal era kurang bucho man na Amerika. Ni dekla Amerika era roko na lawa na kakini na wakanda mo tarambo. O ko sinabaya. Jerusalem. Kapit sa na romisi. Iyo kung kakachka ko tarisi na nandindi pati rebelo taki. Besa una nonra policy la lawa ko tamai sinar da ka benar ka samna sadar barang ada tunga na lawa na gabe tu kun mai ko na bibikin ni murin lawa ya na raido iko o baka murin tsaka nalanin da matentu so yung kondo basu kana lawa no wala sa lawa bicho baka na bulama na ko tsaka ndo barang tsaka ndo basu lawa yana bulan tamay bulan kin kon dua tan sarwa kan ibu Maybe sort of matinto tuntal sa Australia, they might do the same thing, Become nila sa Australia, natal nga become daw. Tama naman mo labo.
Yeah, desperate times, desperate measures. Trump is a desperate man. Okay, binakato kami fulfill na promise to his voters. And they're making Elon Musk. But Elon Musk is support na bakit but Elon Musk is South African. But he's got a US passport. Tapi murah balik si Elon billion. Elon is a businessman, he's not a politician. Question ding take me through. You know, matinto kwara lang kataka chukara kay America. They're so angry with him. But I tell it ako Trump na tiko ko embalata akwaya na rani bakayador. Nabi kay alata ko Trump. Alata ko Trump. Trump is not a politician too. He's a businessman. And so is Elon Musk. Maseki. Elon Maseki. Orang ko soto binakasanga. Rangai rika cukubango naturangan nila the Senate, Orto na Congress, Orlando cukubango bango sama rongor sinbekla na lao. Rongor binakatanga to. Musulay binabakla lusngauna. Nakakita bakla lusikin nila labo. To focus man nga to make America a better place. Kako chukmekin na to ilorto na MAGA, MAGA, Make America Great Again. Yeah, edur sana mekin no Elon Musk. Elon Musk salut sombra na stock ni na lori ko volta ka na Tesla, Yo. Tesla. Ya natural ko ito na SpaceX siliban dar kontra kile na matanto na federal government. Me daga bate kinasa me ba kochukin na rocket ya malolala me le tubana kina na satellite na kakadi sabi bukin ba kale na matan ta America ne bol mo Ukraine na ba ka taka na Starlink na Musk na no mo chuka ya be kina na kan ko na influence chuka na turango Elon Musk ko ito tental na level na operation chuka ba Isariki Maseki Osala. Orto bilang tu bilang turun lo federal judge ni taruh boko me bakau irne lala criminal gang di Venezuela. Itu kono Musk meko. Itu no kau nga, aku kono boko kau nga. Ya, nang kita kecil bilang juga ela kecil nang boko besi di Venezuela. Masam kita kecil Venezuela. Nakita tamme kita, runan boko kada na undur, na cuma mereka kolej mereka. Ya, nalebun ni cuma ramai. Nalebun tengah rambir cumika. Iya. Ramai overstayers in the kind of Ramai Chico, they call aliens, is they don't have the legal documentation, Ramai Chico, whether they have to live legally, illegally, and they're working illegally. What's kind of right? Koya, the Gavakasam Tako, America is the land of the brave and the free. Or in the President of Luenia, we particular Sinbekota, Nima Chico, and Metaka Kesset, Sundarkai. Yanaturango. Koti Elon Musk mo sa kami to ko ba to so nakakira musar nga yan ang sarap tao Jim so tanga ng business pero sabi usik nga ng business karto na politiki karto wala nga karto na biluta karto wala nga orang businessman ro sabi usik nga na malafi kasang nga ako na talas Kacau ko Jim Teller to may Venezuela merto ko kedi kantao. Bukan tua. Yang ngadake. Orto sanang galit tesar nga bali bukan nandro ni kuya. Drag na katel. Iya, kora katel. Kora katel may Venezuela sanang galit kate di kantao. Wala. Kakatel sarang. Eda Jim Teller bolak muka na kuita. Iya. Pinaka korai bolak. Kata besar riau, betul limon tuang ketel. Karena yang nah, kenapa boleh menurut saya suara tarmai? Oh, nito labong ko, nala kata kana bili bola. Do bili bola cukup boleh menang kasih ko. Saya nakanggo tamay klan ni tamay cukup lagi na buno bangko. Iya. Na cukup. The latest, Ito to may clutch completo ni bibi so matanga. Aun to na kaya ndraba chuko bisungo na itukutuke na balita na immigration. Kla?
Ya, kalau mata nito sa may tipo kita ngol may Los Angeles around nito na documentation na durbo no mo ka may buli mo may tiko iya ora man nga sor maka passport ni Amerika era turun nga Middle East pa ipilista yun nakabaya at ribo ko tigsa nga mo citizenship ako lang sa ko baka talo lista mo no pasar nga kabila may lapanon niya iyo sa kami na nga mga murlaw mga murlaw nga na lang Jangan bukan ko. Karkaratungan normal lang ya. Syndrome Lucina. Siguro pa pinakatukan bikin nila ayos itu kumai sana baru tak bener live sa buto man na banua. Bitak tambi min ko nawab. Kanga nawab misi ketok. Hey. Ya. Nava bridge. Nabua kay hingatoka. Okay. Salamat sekali. Tolong tuan balik bikin mikir kalau ngata na mo ni madanggo, medaw tal nang orang kataraba ni sate mo demanda. Mother. Amo de ben driver. Esa. Yo. Iyo. Naka mother.